السلام عليكم. كل تضامن مع ضحايا الزلزال. كنتمناو للمصابين الشفاء العاجل ان شاء الله، والله يرحم اللي ماتوا. الرحمن الرحيم. خوتي المغاربة، في هذا الوقت الصعب خصنا نبقاو متضامنين. هذه الفاجعة المؤلمة أثرت علينا كلنا. نسأل الرحمة للضحايا والشفاء العاجل للمصابين. دعواتنا وقلوبنا معك. Nous, Marocains, montrons le meilleur de nous-mêmes quand nous sommes éprouvés. On se soutient, mais prenons soin les uns des autres. Soyons courageux et solidaires. Dima Maghreb. Alaikum. On sait que c'est pas un moment facile, c'est dur pour tout le monde et on ressent tout ce que vous ressentez. Et voilà, je voulais vous dire que on est de tout cœur avec vous et Dima Maghreb. الرحمن الرحيم. كنتمنوا الناس اللي مضروبه الشفاء العاجل ان شاء الله، والناس اللي توفات بالرحمه ان شاء الله، وديما معكم ديما مغرب. بسم الله الرحمن الرحيم. خوتي المغاربه، الله يصبرنا على هذه الفاجعه المؤلمه وربي معنا. الله يرحم موتانا والله يشفي كل مصاب، وإنا لله وإنا إليه راجعون. بسم الله. Tout d'abord pour commencer الله يشافيهم الناس اللي مضروين والله يرحم الناس اللي ماتوا. grosse pensée à eux ورحنا معكم ديما مغرب. It hurts so much to see you in this situation. This is an ordeal of Allah subhanahu wa ta'ala. We are always here for you. خير إن شاء الله. We love you, Morocco.